parjolo oleh tema dibuata ala diramoti kita boy kita saluna boy marpungu di bagas tahun paduahon madok oleh tema kami Tuhanmu opung nami tulang nami amang boru Bapak Huda amang tua sudah mah kita saluna ngadong di alamanon mau lihat dewan nami di hari demuna mengadopi ulau tahun sadarion kasih rohani Tuhan sesi kok mau ulato ulauta sadarion satu nama rujung jadi saya ditabai Tuhan mah dihamu selalu kesehatan perlu mobi saya sikok mau lauta sadarion jadi Ibu Timah mau lihat deh jadi emang pergosi nami kami pak baru ada kikuyu apa kita kurang-kurang kalau kita kami pak memang angkat mata nama ya baik kamu mah mau berkusi ada gembur bentar Ima. Jadi alahu bereng hamu dotong nami gunung salpu ima di persaurumatulaun ni amang muda nami hamu dotong pargorsi jadi di si sude tarida do petani rohanami sude namar namarangi doho namar buru jala di sope persaurumatulaun yang inang nami on memang alaniak halangan dalingkan adong dora beberapa orang memang nasoro alai persia rohami dang makahurangi sadani rohatta doho holong ni rohatta dihita saluhut na maranggi songoninang di pamuruan nami jadi songon nanek si dokonon nami dihita moladong akan lebih kurang si anak anggi kod doh anggi baru kod di sude ulam mulai ma permudik ninang don satu sadarion pos dorohanami nabu do hita marsia juan jala pada tikion alauma godang songon awal nama ralaman ibu to hami do opung amang udah nami amang tua nami nang pangurun nami kalau dua dong akan ahurang nalobi alani ala memang sepakat do hita ikut dengan ulau non olo berarti molodong nalobi hurang ikut boy do tutupata molodong nalobi hurangi molodong nahurang dicukupi jadi pandor aku isude hita nabungu di son naik kosadadoro hatta jala amat tadi bata amatong napapan bugoyok kita salutna forma tua gabe man kita nomor amarangi madok boleh do hami tuhamu saluhuna ala dileho kamu do tikimuna argai ima rohamu tutongan alaman nami di pasar motor ni denang nami di son sayang dia ma tujuan nyari tongtong hamu di bagasan hipason sada tongtong sadaro hatta koparan ni oputa malau tongtong ni hamu rasa di buru nami hamu do amang boru na pangasapok kami asa dinggan ulang tahun ba dihalu jomu nai sayang dia mah ditabetuan yang mahipason akar rezeki asa tongtong hamu saisa suruh nami songoni Kau penani nasabui tagwaran nani tulis yang bijak satu saya tongtong dulu ni parwakan nani kamu mengalir roa do itu ngabegas selaman nani las roa nani merekam saya tidur-tidur kamu mahanan terus mulu hati adong manang na haurangan nami marpangat jimbamu nang dihamu akar aja pemuran nami
manang luto nami, lain nami, ito nami. Sa tungtong madungan-dungan yang muha nami. Ulon ni Damudat to sa upang ujung nano. Mulate. Mangami tutu di horong pada disebut songon penghormatan nami tuakan nami sisa hormat gon di son jong dohami pinoparni opungi imahami ma angkina kebetulan opu bintang berhalangan mukit to kimairo marbuha benong maida maulati ma di Tuhan di asi dohot holong ni rohana di hita na patar dito nga ni alamanon mi nang helanami molo huida ida hamido sian hami akka horong di babam las rohanami dia kapar jongjong naung di batari dahamu di hari-hari naung salpo be di barujung ulun ni abang nahinan saat tu martikianon tumasay balga rohanami widahami hamu akka yanakon nami parumain nami buru nami hila nami nang salut akka pahoppu sadama hamu tuduluk sadama hamu tuduruan poda naung di memehon na tua-tuamu suang saluhut dia mengraja inang suripada saluhut hahangki nami didahami haroromu las rohanami dileo kamu partikiamu nalahu mangidahami maniroi hami mangajari hami pinoparni inanami nabostang nasarumatua di partikianon las rohanami mamereng parditamu ima nama baik songon penghormatan terakhir tuda inang sisa rumah tua retaro kamu anak baru main do tela dan kita kepami songon parat tadi rohamu alana na diguna salpu rupe damang nahina alai si pancang usahamu duit kamu do nalaho penghormatan terakhir do sangap denang ta sisa rumah tua disiadani alani harita numbrahamu sayang ya batu tu song katari nama tua nama tok beritang pagawe nanti nabut abuan harimu batu tu poparani denangon anak do boru nagabe ala dingkat do berkami hamu marsi pololo anak sadadu rohanami pepara na punami na dong di Malawo asa cupang na sinalahan dabok na niluluan hanok kujulan nyari marijeo yari sadario na marataran na bidang inang namin na sa rumatuon ang iya matutu ihasumuton jupang na mata ni hari bisar do bulan na manalasa tambarina do asa hudulok na sida na mata sa pipil kuturuan na mata si horpo asa tubuh na ida sida anak na malamamipid do bodu na maramasoko bajo kutak na marsolupulupan niya saro kami hangin na mangalupin na sida
si Tokla bawa satu berutama, jaga lagi no. Nama orang baru serunya. Dia boleh pergi madong tun. Pesta ulang. Ima dinawahat lau mendapat Tuhan. Ada doa memberi kami aman itu dinamik. Suang-suang ini do nang kadamang John. Sir do. Salu. Dina tapesta dia pala tikyon. Ijalo materi watama tangyang tak. Tangyang ni hamu aman itu dinamik pala saluna. Suang-suang ini manang bul. Asa diain. Patut dia ni inata nani haholongan ni rotong si saruma tuon. Marihiting kok pasu-pasu mahamong saluna kapuparana. Anak do pohon dia pala saluhut gabe jom manapista. Malam tu somanipe pakatyon nami sian borubu umasin sen laki kami di son. Tengma ka alan repot ala di gudang di daun adong mana kinala utusan rotuson lao sangat inang sisa rumah jual. Jadi abang empat nami. Si pangidon nami godang si penong umpay majo godang si torang bulan. Marhije si torang bulan ni dua lutu mata dewata asa torang di jalo di pausor husor. Popare ni gay nahong akabuda nai. Takas bay naman. Bay pamit tadi nak kena sini. Masa. Iya. Las mana pemain? Sekarang semua. Iya.
ada nih di soal. Nama Paktua. Doa bang bu merohami mana munahamu hamu abang raja. Patena malong dinam rosar rutar raja di bulan memang itu dinami di harpangan dokter nabi di jojo nabi. Asal betul kami nasi de topar nabi de bon atau apa terbang takas godong pada bulu istirahat untuk godong liana. Masih sini berkenan pada? Ya, oke. Mundur bang, masih sini betul bang. Masih maju aja. Oke, ya, maju aja. Ya, bang Ayo, dah, maju. Ya, terus, motor, terus. Siname mulate memang penggol-penggorsi ada orang sah pagi dohami kudang mula-mula badamang do alu-alu do to makadebata asa anjiat asi rohani tuani asa dia yun imana purna nasar mato tutang asia mona adang berhubung kami songan emena marlupu marura tuturu marbuluk tukijang marantara tusiamu doh mata tusiam birang doh koraspir anggia asirohani tuani saya firma pokina baru-baru persalongan saya firma todina saya julu-julu persalongan pendamang doh hasahatan yon Tuhan suta puluh dihamuna akan ninapuro nami suri paparani opui markabalau nadong di gabe aja gabe balitang pagabe mana tumadahas sitaduan arimuna magabe ala uber kami sian hanya kamar kasidauru sada hamuna marsi paulo harus nima nabul anglo di laiku siarison on inilah satu cambuk dong sebenarnya natur sadada memang burna ina alai ngohoro itikina pangatur di Tuhan ni sabar mah
dan berdoa ma tu Tuhani. Ayang gosong kata kunatur sadado si rohku, ayang go jasmani manang badan diba, memang merduk di roh atau perpohan naburon. Ayang go secara rohani, secara sendiri pribadi, las rohaku secara rohani. Kenapa? Dan disusai be kamu nabe di perpohan naburon. Bawa mula kiat kamu na tu Jakarta. Kan sudah lebih susah. Jadi martabi yang mahamu tua makta dibata asa angki asi rohani Tuhani asa diri ho dia maka burbur nama godang aka rezeki hono kujulan jala diayun na buruan do amang gurna hinatu tangasiamun na mangda Aido menawrokon na tuare. Haroro di Tulangon adalah berkat penghiburan. Unang adong nama tangis. Unga sahur matua luar biasa. Masahit na sililingon. Pasubot taro-taro na nasahit sementara ita mamereng-mereng. Ima asini rohani Tuhani tunaburu namyo. Holong rohana Tuhamu. Holongi kotor dalam memuja imot tamu tulangmu. Nang lupa. Asih dapat berkat kamu. Jadi ima perjulu sebasa don nami. Alai yuduk ni tambah nyatakin tong adung rupiah kabakku nalaho mengalia pasupasa Tuhamu. Jadi tepangino Tuhamu akalulun na torok dan kamu hamit waktu sa utok alopung nami do nama naborhato na palopung nami do masabar mahamu sa wala nasroh namin sa luhut orang ula-ula muna mangida perjong-jong muna songon lasni rohanami ma nian kanyang nami sampai ujuluan niaren non sampai natataruhan nupuruan syudohonon nami terlumobi songon kita naborong kanawan napagai akka sagani rohamuna ma naporluk usli rohamuna jadi son iboto nami siuli ala sada doa mi sodo akka botong do akka bapang mangudam tung sopin no parjongjong ni pangalion na martino dohon las moram de toda torok pamit na tapi seson ang ginami ibotom iboto di pasti boto like si boy di alan yang ka halangan dari do kan nah jadi las morohamuna las be morohatta maporaton no puruanan non ba songoni macuatak putu hamuna katunya no purnami dengan doma kapamaraan aksuruhan namin so katanya unak na nagongonakin om matutu ay apa nang nabur maropong dunyan alay ay majo tikila lagi betul ulalot orang betuata wala ba. Jadi saya sampaikan turut berduka cita lah atas meninggalnya 6 guru kita ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Apalagi pe ima pinoparnya putta saudara kita haminaron pinoparnya opu jujur do namar hamarang 10 hari na salpo kataya do na bod peu sobinoto masahit minaparo sa Assyria jamobang pagi di hutan kape na malam minggu lawewan jadi imang ngulu di pertibion berek kami amang bornahinan dohot na porwar saudura tudul dohot saudura tudul mangaluluya akka apa pakai nalomak doh ayat sitio-tio tu suri hamu akka pinopar na porwar tu saya di pertibion tong lebih mana mangulu di jolo ni Tuhan Yesus Kristus do napatorak koni di Lukas 10 mas tanda do si Lazarus dohot namoray mati si Lazarus pitot satu abingan di debaka ti abingan ni siya berhak mana tu gijak
dibere sila sarus dia bingan nungi dipangido asa dehonon na sorno ponon na jari-jari na asa dilamoy tolongan ahanan idok kondus ditiking waluna panca indria jasmani ipak boy makatay boy mameri boy makilala na mohok na daringga Mauliatima di punguan nama kabut niroha dalam mauliatima di tuata muli datang martungu di bagas Allah siroha terus peda pada titikyon kita lagi mahabot niroha ima permuting ni opung yabul sok kami jonjong sian manajemen Batu Hoda dimana do rami mado turut berduka cita sedalam-dalamnya di pejuni Tuhan di opung yabul Iya. Memang songgok doroha, tangarong do pegok 2 minggu nga menyusulok pungon. Pati tohoro dakil songon ni hatana tuwe-tuwe, cinta sejati do habe. Oleh hati madi Tuhan, jadi yang giat matsude keluarga na tinggal hon ni pungon, sayang hatok ma tarahul, jala terhibur. Songon ni ma songon hata siat kami, sian manajemen Batu Hoda, mau liate horas. Ya, udah tuh. Rompol apa maju? Wah. Sime, orang pola, kami mero. Iya. Lanjut. Kembali ke tempat ya. Anda langsung dilihat tuh. Oh, tang maju ke so. Kembali kita maju kamu sautik leh, maju sautik. Oke. Belakang. Oke, pas. Walau berut tak kalau saya sime berut tak sime. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Maju. Kembali tempat langsung mau. Iya, kembali tempat langsung. Anda pilih itu sekalian. Oke, lanjut. Ayo. Maju deh. Nah, tu baru mak, tolu baru. Maju kita tolu. Mekel aku nanti baru. Kembali. Nanti katu lama. Iya, senyum. Baru tu bahap anak saja tu bahap masuk si Nia. Sini Pak Polisi Rika. Oke. Ya, kembali ke tempat. Udah gitu lah. Lanjut manusia tu anaknya Bang Baru kami satana. Ya. Maju. Oke, maju. Serenai. Tangadang baru. Oh, ayonnya. Maju kamu. Rosa tadi ya. Marukura ini. Oh. On sinaga. Mola boy. Baru abang baru namin nomor 3. Masa Pak Bani si Jole sudah tulang narotok. Halo sudah. Narotok. Naro. Si Tio. Anak dua kan anak. Si Tio. Si Rupapea. Si Turne. Iya, Rono sudah. Kamu tuh. Langsung lagi baru. Iya, maju. Iya. Kalau mengiapir kamu. Pasir. Biarin aku baru. Dapat situ masa. Pulang. Oh. Jadi pengen maju saya, baru maju kamu. Iya. Dukai sama tuh purnama isya bulan aman tau. Masuk. Dia kau tahu. Kalau kau naro, langsung.
Sudah, perjolo majo, tu beritana. Hamunan itu dulu, roh. Oke, tulu dulu sini roh telah. Oke, maju. Maju. Emang. Iya. Jadi sama baru rutan nih, ibotan nih abang bolu nahinan. Mau sesalo 5 halakikat, nah hadir. Roh usan nalimei. Apa dia di? Natubur, nayalan, narutua, nambala. Ya. Ya. Nah, boleh tu abang boru nama lagi maksud tu sama nama. Sada matu anak, sada tu boru, ya abang boru. So dia perdohan ni raja bang, so ni bang, radi doh memang. Akan naruh betul lah, itu teh. Nomor 2. Masing-masing apa bang, 3 benar bang. Akademi bukti kero, doh betul. Oke, sada anak sada baru ya. Dua, sorry. Iya. Masuk mah tuh. Nomor 3 ada. Sadana baru. Ronong. Hujau. Iya. Masuk tuh sudah merobat dan rono sudah bang. Abang apa kori? 10 barat nomor 5. Nomor 5. Sepuluh. Nian, rodo. Iya. Masih kok beraja. Jadi sama 5. Bola dong dope. Di Hamuna abang boru nami. Adok dope orang marah di. Oto bintang, oto binghot, oto damsar. Ya, sama sada mani hitala toru. Sada oto janani. Oke. Iya. Bersatu. Sudah main yulus. Sada mah, iya. Jadi las marhat pada akabang. Aina tari no beris sudah kita ibadah putau. Rana kena usip budia. Bapa usip ni tak tahu. Na buru nami na budia. Mulai siang alena hadir mate. Allah. Usap ke Makkah. Berlangsung mah, biar berlangsung matu boru. Boru marah sana ini boru siapa belum? Boru siapa belum? Di sini agak sekali. Iya. Oh. Boru jabu mah. Boru jabu, Ramausa, na boru si Bajarlan, Dahot, na boru Nayati. Tundukan tu mana? Dungi, paido disahut. Jadi, oke mambur tapi ada mengalih dia. Ate ada dope. Tarap sian itu nakin, sian kalau opungan dia sian itu nak gua, sian opung ke bertarap itu numakan holan itu onto narote. Ulu susi bajamu di naburuga. Iya. Itu tulang muna do markas sidawuru. Molos sidawuru marop nama tarap natu itu. HP dah itu tulang nama jadi marhua mah si dulu kuan maropung nama dini saya kalani dan na apalagi ngalaho si fokus kononton na budari pera dong ngabe macam budang rahata dong abu dipatol khas katulang muna sonsoni nang di parsawar matuaw ini itu yang penting nahukutik nakin hatali amang berusi dawri persiatar sangat bagus unang teki ulaunon bagak kita alai dibudungi ulaunon tuh si berengon ni marga si dawri bohado kamu hanno jadi ipos aku diberi kami hasada umuna hasada ni rohamuna siapa jong muna siapa pemuna
Las doa namin, karina do sang katay baliga ubagabi hubuggal husita dua. Ari muna magabi, iberkami hamu sada cala marsi. Ma tutup. Ya, nomor 2. Ayo. Ayo, maju. Baru tol. Jadi sada marahap pahopus yan anak hanggang tumay do sada marahap pahopus yan guru masuk duwi gusto ni lay namin nahinan pertemuan durasi dan 5 iya imarale masuk ke son marang no pemberi marang desa salah satu na 5 cepat sada matu na marahap marangi sada mana kira tu na marang marangi tulang ade masuk bahawa menendio dos marang marangi. Jadi soni marah Muhammad baru soni marah na boleh kami siap tulang marga pemba. Iya. Jadi parjulo sahali dono nai majolo di hamu abang nami turnip. Nah tapi kami nuang parjulo di son piboto nami. Iya. Ala memang nak kita patah do kami tombok siap pamubus. Berguru tulang beri nami. Berguru tulang. Napos dora nami karena asaboy tambah satusan. Putih mau mulai ate. Oke, boleh. Lanjut. Baru Pak anak Bapak Guru Sebastian udah masuk Pak anak ini lah udah masuk. Oh iya harus Sebastian. Oke. Baru terus marohat tanang guru sadang guru nami Bapak Pani sadang sadahur. Iya. Terbangun. Lanjut tanang guru nami sudah. Tuh, mau dipani dapat lah. Apa nih? Iya, masuk. Cepat. Iya, yang guru nasi dah siapa nama dipani? Terbangun di hong parta. Dot salah satu dona. Masuk kamu. Belum. Iya. Sadang pinoparnya mang buru sian parumajulo sadang sada buru. Oh. Parma buru nanti. Sada masuk itu dah sidete. Sadang sada buru. Iya, masuk. Iya, itu naik. Iya. Nah, tulang sada yang gimana sekaligus. Omah sada. Nama angki sada. Iya. Memang buru.
Oka? Di kamu pemurun nami, kuber kami sedeni rohamu do lasne rohamu, ala hami do hula tong, ada untung udah seorang ane. Jadi mana sama dia berpasangan, dan nama beda-beda kamu hami. Sadaro hami, sadaro anak, sadaro guru, sadaro baru main, sadaro helada. Jadi idea abang kuda sini. Iya, pas kamu tuh. Sini bapak tua. Sini bapak tua. Tapaknya mati gimana? Jalo magudang ta asa. Udah rumah isi mana perjodoh na patut, dok menang. Pasato pulo sekolah, mama sasaka dua lunami tomat terbata. Beda mama.
ulun sangat luar biasa dan memang holong mutu kami terdok matu tuhamu perholong nagot asih kumakil kami natulang diperkorhat di dabang namin enan tungi balas di rohan namin bekamu dia boleh hamu rohan namin dia pusi hamu ilu namin lumumi di bagas seperti kena muse di parsaur batuan ni denang nami sorbatuan opunia buruan sangat luar biasa muse holongmu holong nagu asi di pasar tamu kami atau kakatulang molo siap kami kagelengmu holong hata molo di burang managu pasar kami molo tungramin nak kami nak pamor zanami adong dohata nama tua nama dok na sudah dah pulung ala sosako palia dan sudah dah ala sibenan sosadia raja kami molo tu hata marsopa lasman naramu lumuri menakinan sawani nang doon di hula-hula nawara marangi mangutot pangolion ni ya nakon nami siboy lasrana raja nami jala begini kami tu raja anor raja nami dung sapu tataruh dengan nami optingan nama sabtu nani patah kokor nami doa hamud pangadiu bagas nami ala hamudo tamu raja nami pangolion ni anak kon nami las dijauh untuk pembebek kami naburan nabi tu hamu untuk pengolion ni anak kon nami tu kata emang raja nami ala hamudo tu barbur tulang mulai mah soalnya nam tu hamu raja tulang robot nami raja nami las roh nami di penamu di daruh hamu di jontor nami dan di tengah istari kami roh hamu mengapuni roh nami mengapusi nami marite di akas pelas roh ne pasatmu atau kasih bertuan soal tagiang ni roh hamu nakingan las matutu perdagangan nami las matutu partidun nami marite tagiang mu tomata nomor 2 data so roh kantong baik pamitata baik namang godang sortoy iya sambil mereka mau pamita iya oke iya maju Bahasa tahu? Ya. Tahu betul. Ya,
Bok kamu sibuk ditulang, tutulang, urut. Sesuai urutan kita, tutulang, urut. Sibuk ditulang dan siang nama mana kita pun kita, silakan. Yang berulang. Jadi jamu pergosel ada ala di sini. Dokter dia semua emena duduk. Baik kamu macam godam hasasatan ni emena berduduk. Akan nama jua madokonan marurak na itu toru mangerbang na itu siabut tu siapirang bakar gue na itu bijak. Jadi semua ni batu tu pinok pernia mengguru namun saya mangarera batu lo juga. Cara nak ini pasal kami sama poras pir saya pirma tu toki gol pasalon pirma tu ni pinok pernia mengguru jadi juli mah atas. Semua ni mah hata be benar lu bisa kami bona tulang si daur asai pasal kami tu bona tulang turi. Iya. Maga tema dihaan juga si daur. Nakini amang aidok dalam atani boros pir dot rudang na si Sagaron di masana. Dihamu perguruan nami dulu tu soni itu harapan nami. Tuhanmu terima tokin na bawal persalaman terima tunjung muncul pengawal anak kujul tu mama tutu mana bahasaan luar spir barulah tiga belas orang ni nabaru nami di partikianon rodo kami siap bola tulang sidaur siap tua. Jadi malah siap kami tak pola bulan besi nabaru nami gaber aja kalau kata ni nama tua ada kalau nami balik tengah bagabe tu kalau kita doan. Arimu bagabe pinokornya manggaru nami on bolo dega kamu na marsiko. Tutu. Jadi son di bawah kami do sama ulos nalas sama nama ulos itu tidak ka pinokornya manggaru nami. Gabe. Seperti kita pasatu. Tatagi hodang. Son hasatan lulus gawe aja mulai jauh kami baru mati jauh boleh aja akan aroma lulus yamin gawe aja kalau merdulu hukuripe pajuan mampu ada tuh lah masuk ma tunurina buron kolom anak masuk orang sa cepat buru tuh lah baru masuk baru tulisan ya kembali ke tempatnya.
Pengopusian anak. Pengopusian anak boy apa itu semua? Iya. Ya kembali ke tempat, Duduk di bangku. Iya. Pasma tuturna. Ya. Bupati. Gula Sinaga. Wah, yulu sih deh Sinaga itu. Kayola tangro, bertumpur tangro, bersitul naro, ya tolu naro tulang, ya. Dia, Sidio, ya 3, iya oke, iya. Ya.